lo control save, ngakhohlwa ukuseva, sobuya ku-frame 1, lo umesuka khona imisangana ayenzayo ufikethi, and then ebese ngena phansi kwi-ground kunkathi ezodonseka. So into esoyenza la athi khona sizomphakamisa just simbeke phezulu as if lolu nyawo lisaphusha kanje. Okay, yeah, kanje ya, and then bese liyadonseka, and then bese lizohlala la, bese kuphinde kuba yilo, and then sezoqala naye yakhe. Okay, then ngizomusa la kancane kanje, and then bese yadonseka ke. So sengathi somewhere la ngengathi ukumphakamisa just kancane. I think iscale angisebenzisi not at all, location ngiyayisebenzisa yes. So just nje ukuthatha laba uthi ukubaqondisa nje bebe kanje ya. So kuze uzoba ne-movement esmooth kanje ya. Ngibuye ngeze kulo iscale nakhona ngisebenzisi. So yena ula ngithi kumusa phezulu just naye kancane, and then bese ngiselecta nje whichever oselectekayo. Lona uqondile o1 vele ngathi asebenzi. Yeah, ilo oya up and down just naye beyi-curve kanje. Ake sihide ama-rotation wonke sidile nama-location. Lo u-right, lo use-right. Okay, lona uya phambili, ukade nalaba bayahlupha. So ngizoza la umuse phambili, kahle kahle laba abo-control amadolo ukuthi abhekaphi yabo, but ngoba useceleni abakwazi ukujika emasayidini, but once bahlehla bangena la below bazokwenzela iy'nkinga, so bagade nabo. Okay, yeah, sengiqedile ngalo. I'm not sure if ngihappy nge-movement yami or kwenzakalani. I think ngithi 1 liya-rotate left and right kanje. I think into esele kuphela i-movement ukuthi emeza ngala i-hip lithi kancane, and then bese liyabuya phansi nendawo bese lithi kancane yabo, left right. Okay, so leyo movement I think ngizoyenza ngo-X. Mengu-selecta u-X location akaze ngumuvise vele ngizodelete. Okay, ngiyazi la kwi-passing pose la akhona kumele athi just kancane. Okay, ebe lapha ya, enye i-passing pose ikulapha ku-19 kumele abuye ebe ngala just futhi kancane nakhona yabo. Okay, so kwi-passing pose ungala. How about kwi-contact uphane nendawo, so asimyeke ku-0 sithi I, and then i-contact ilapha ya, so copyisha lo sithi control C sithi V phane nendawo, and then i-contact la ku-13 u-X sofaka ku-0 nakhona. Uya ngala esalanda i-energy, and then bese yabuya esikanje, but ngathi uyashesha ukubuya eze ngala. Ngizomscale lo ngemuthi ukuthi eshesheze nje fast, and engasheshe esuke khona ethi ukuhlala kancane, and then bese ezohlala esezothi qa. Sengathi ngamuthi nje kancane kuze ehlale kuleli side elingala esikhashanyana, noma ngalidonsa even more futhi. So uza ngala and then qa ngala nakhona besmooth indlela ahlala ngayo, and then qa ngala, and then lo kumele senze into efanayo nangala. Kumele sithi siscale laba up kancane nakhona ehlale, but asim extend nakhona ukuthi ebuye kakhulu
just like simphushile njengala ebuye kanje, then refine la. So play. Nazo-ke yabo use-right usenza ngendlela engifuna ngayo. Into engayithandi ilento le, ilo khet kanje. Into edala lokho inangu. Uya lapha ngaphansi, so simbuyisa ngaphezulu. Check enye iframe futhi enza khona. No, akekho, ayikho. Press 1, left, right, left, right, left, right. Nazo-ke, and then the last thing to do ukuthi press N, control yokugcina ile ela nansi le. Sizoza la eqaleni, sizoza nje kwi-contact straight. Yeah, sikuyona. Delete wonke lama keyframes. Okay, and then le control le i-controller iscale sa up and down kanje. So the time yaphezulu yaphansi yaphezulu khona ukudonseka abanakho esoku-eda kanje donseke kuba ngathi kuyabhampa xa kuhambisana ne-step. Okay, so into esoyenza ke ukuthi la kwi-passing pose ku-frame 10 ngizofaka i-keyframe just okwamanje, enye i-passing pose 19 ngifaka i-keyframe okwamanje. Okay, then lapha ekugcineni 25 ngifaka i-keyframe. Ngenkathi ehla esikanje, maybe la ku-frame 3 ngizomscale just up kancane bese ngiscale shift Z bese ngimute just kancane, so uscaleka up and then mase nyuka eseya phezulu la ku-frame 7 sibuye la ku-frame 6 sithi alt S, then bese simsquasha simusa phansi bese sithi scale shift Z, yabo. So then uzosquasheka ebese eya phezulu, and then ukwi-passing pose njengamanje, and then mase yohlala phansi la kuzofana nakuthi usela, and then uzobe ese-stretcheka kancane. So copha u-frame 3, contact pose angisile, so faka i-keyframe I, and then 1 2 3 sithi V engathi lokhu kancane, and then bese eya phansi. The time esenyuka u-frame 18 ufana no-frame 6, so copha lo control C control V, and then i-keyframe elandelayo seqa 1 ilapha phezulu, so seqa 1 ilapha phambili kukanje. Yeah, so kunalokhu kubhampa okukhona kuyena, ngithimbo. So la uyanwebeka uthi, and then eshone phansi la ukushona phansi kwakhe, so scale lo u-keyframe number 6, so mselecta nje wonke, scale X sisuka umlukhunga ukuze ezosheshe eshone phansi, eze efuna ukunyuka uyasquasheka, and then bese buyela almost kunormally eselapha phezulu. Same thing esoyenza kule keyframe, scale X, yeah, esquasheke ezefuna ukuvuka laphana, and then sesinaleya movement leya, and then la kuma keyframes angamuvi sizowashiya kanje. Yeah, siwashiye kanje kwamanje. Okay, 1 2 1 2 bese kuthi iphathi almost yokugcina ukuthi ngeke phela ehambe eme la, sifuna ehambe eqhubeke phambili, yabo. So kule phathi le kumele ube very careful ukuthi wonke ama controls uyawenza. Okay, control save, sisave as extend if animation yethu this time sesoyigcinisa mhlambe let's say ku 60. Select ama keyframes esiwasebenzisile la phezulu, soqala ngalo. Okay, sinciphise kancane graph editor, sipresse u-N, sibe nale box ngale, and then sipresse u-Alt H makusikhona ama keyframes ahidekile. So qala la phezulu uzoselecta nje one by one, uzoselect u-X. If i-keyframe yakho iqala let's say iqala lapha nendawo i-end futhi lapha nendawo, then uzoklikha u-modifiers u-add u-cycles.
then izolokhu iphinda kanje. Siye ku-location, uqala nawo la, ugcina la, add, klikha nje ku-modifier, upress u-N, ukuletha le tab engala, uklikhe u-modifier, wenze sure ukuthi umklikhile nelokhu ngala, cycles, 1 by 1. Okay, le iqala lana, igcina lapha yabo, ayisaqali phana indawo, ayiqala endaweni efanayo, igcina endaweni efanayo. So add modifier, sithi cycles, kuzoba kanje ya. And then bese kuthi la ku-after mode uzothi repeat with offset. Then uzoqonda lo straight ungona phakade yabo. So into kanjalo, mayiqala endaweni efanayo, igcina endaweni efanayo, uyifaka icycle, same thing, qala endaweni, igcina endaweni efanayo. Okay, iscale for lo akaze sisebenzise, so singaziziba. Omunye simthintile inangu lo, so si alt H ukuvula wonke umuntu. Into esiyenzile la i-location aze siyithinte cause bese rotate kuphela, sizoyifihla rotation le ayinalutho, asiyi-rotatanga back and forth. Lona besimrotate la kuphela, so okusho ukuthi lo uqala la ugcina la, cycles, sigcine lapho iscale aze sisithinte. Lo sesimenzile yes, lo sekushoda yena. Location akasiyithinte, rotation akaze siyithinte, iscale kuphela kade sisebenzisa. Siqala la, sigcine la. I think siqala endaweni efanayo, sigcine endaweni efanayo. Angazi, ake sithi cycles. And then nala. And then nala. Yeah, lokhu kuphinda nje kuphinda, but yena uya phambili. Okay, and then size la izansi, siqale ngalo, lo beku i-rotation kakhulukazi. So i-rotation iqala ezansi, igcina ezansi, qala la, igcina la, nale i-cycles. So iyaphinda, iscale aze sisithinte, size kulo, naye same thing, i-rotation esiyisebenzisile. It doesn't matter if eshintsha, qala phezulu, igcina phezulu, fine. It doesn't matter if eshintsha kanje, bese kuba ilo, sebenzisa into eningi la, alt H, ukuvula yonke into, i-location yesi, iqala la, igcina la, cycles, y location, uqala la, ugcina ya endaweni efanayo. Then lo, uqala la, ugcina la, so cycles, bese sithi with offset. Eqhubeke kanjalo. I-rotation, same thing, qala endaweni efanayo, rotation qala endaweni efanayo, igcina endaweni efanayo. Iscale akaze sisilokothe. Okay, I think useqediwe, size kulo. Kuyafana, akufani. Ulokhunga u-repeat motion, uphinde motion efanayo. Masiphelile, angithi i-timeline yethu ama-keyframe athi aqala la, agcina la. So kuphinda futhi la, kuthi kanje it's like ukuselecta lama-keyframe, lokhu wapaste, but ukuzenzela khona. Kodwa ke la kule point le yokuthi uqala la, ugcina la, okusho ukuthi yena i-keyframe la ayifani nesegcineni, so ayisayiklishi lento iqale phansi kahle yabo. Okusho ukuthi kumele sisebenzise ke u-repeat with offset, because let's say unyawo lolu lusukile la, mhlambe la, lese liyahamba lusi kanje ukuya phambili, lahlala la, ne lahlala. Then if esezoqala phansi la, kusho ukuthi lizobuyela emumva, liphinde linyuke lize la. Kanti mase lilana, the next location ukuthi liye phambili even further, liyohlala phambili lapha ya, lihlale liye phambili futhi yabo, izinto ekanjalo.
i-low repeat with offset wenza lezi zinto kanjalo yafana. Isikela sesisint. So kukho konke nje just make sure ukuthi ama keyframes akho nalo usibangela isidina. So kwi location lo akaze simthinte kodwa sesusala simenza nje. Ngishelwe yizwi ke manje. Okay. All right. I-animation yethu ibiqala ku-1 igcina ku-25. Okwamanje ngizoyigcinisa ku-25 ngesizathu so sikhonto engayilungisanga ngipress u-3 ngize ku-side. Okay. So asize kulo kunanglo. Okay. Hleli phansi. And then kusukela la frame 4 kuze kuzofika ku frame 13 lama keyframes lapha nendawo la ngizofuna ukwa delete. So frame 4 kanje lana ngizomjikisa because iyadonseka kancane yabo. Donseka mhlambe la ku frame 9 u frame 7 donsekile u frame 9 usadonsekile maybe useyabuya just kancane then ke frame 13 kanje mhlambe smooth futhi nakhona just usephakama kancane and then lana phakame futhi khona ebese uzothi ba ilokhu ngayithi sibha la. So thatha lo u frame 16 simlethe la. Yeah. So usiyadonseka kanje ya uzothi qa sekuyilona futhi. So i-10 yakhe yes i-keyframe khona la lama between this keyframe nale ngifuna ukuze ngizombamba la. So laba ngizoba delete la ngimrotate kanje la usa rotateile but mhlambe kancane and then bese kuthi la ezobheka phezulu kanje ngikophishe le keyframe le ngizoyipaste la cause keyframe a1 control V and then ke ebese ngithi ukithi kancane up and then ke ngithathe le ngizoyithi qa. So uba kanje then nezothi bha kanye nonyawo lapha because nonyawo lishaya phansi on the next keyframe 3. Control save. So play. Lento singayilungisa siyirefine even further but ke hey angisena umdlandla. So soya kwi rotation same thing. Sifaka ama cycles. Size kulo kwi rotation yakhe. I-benefit yokwenza lento engiyenzayo ukuthi i-benefit yokwenza lento engiyenzayo yabo ukube yakhumbula angithi ukuthi the time senza ama keyframes muse phambili sekumele kushintshe i-side kube leli side leli elinama passing pause nani besikhopha ngalana sizofaka ngala simmove sisikanje. If besifuna eqhubeke phambili bese okwenza the very same thing ukuze le bese okwenza the very same thing. That's number 1. Number 2, if bewukuthi siyabuya kule part la iqaleni siyabona ukuthi konke engekho right bese uyilungisa la bese kumele silungise konke lama keyframe la aya le emuva yabo kanti lo cycles ukhopha nje lento le exactly as it is uyipaste ishone le. Makuthi khona okwenzayo la ukushintsha yonke indawo. So animation yethu ihamba kanje. So manje singayishintsha ngigcinisa ku-60 ngenxa ukuthi sifake le modifier yecycle kwi timeline yethu. Let's see. Yabo idlala asibeke ku 100. So play. Thina si-animate kwafika la.
ila isigcine khona. Ngizothi shift ila isigcine khona. Yabo, engahamba unomphelo ingunaphakade. Uyakwazi nale cycle le ukuthi uyitshela ukuthi igcine kuba ingabusaqhubeka after lokho, yabo. But okwamanje ngiyakutshela ngewalk igcwala ngewalk nazo-ke. So ngizobeka ku-120. Okay, and then-ke bese ngifaka i-camera. Ngizobuya ku-pose mode, ngize ku-objects mode, control save, and then i-camera yami ngifuna ukuyibeka just la eze ngathi uzodlula, yabo, because ngiyithanda le view le engala nje. Okay, ngizothi shift S, cursor to world origin, ukuze izoza lapha. Ngithi shift A, ngithi camera, shintshe lento le, sebenzisa u-1080 by 1920. Eka-TikTok ile ngiyonidoba ngayo ukuthi uzani nizokwenza i-animation tutorial. Okay, ngizoyihlehlisa and then lana ngizopressa u-0, ngipresse u-3 la, kumele lo ebephekwe just laphaya, ngimhlehlise uthi ngibo uhambe efike phi. Okay, ngiye ku-7, soyisondeza eduze, sipresse u-I, then sihlehle naye. So yakwi-keyframe yokugcina sihlehlise i-camera ize la, yabo, and then sibone ukuthi-ke nanso iqala ku-1 ihlehle nayo i-camera. Noma sesingayicontrola ngespeed sayo akunankinga, it's fine. Into engayithandi ukuthi uyashesha ukuphushela i-weight ngala kulolu nyawo lolu, yabo, uyashesha. Especially if sibuka ngale angle le, mesuka la uyashesha ukuyiphushela ngala, izoyibamba. Mesuka lapha iyashesha ukuyiphushela ngala. So I really wanna fix that. Select lo, sibuyele ku-pose mode, ngize kulo. So ngizolungisa i-graph editor yami la, and then so uyashesha ukuthi ngifuna ukumgcina ngala. Imuphi X, yaw X, u-X location, shift H. Yes, uyahlala nje, uyashesha ukubuya kanje. So ngifuna ukuqondisa lo kancane, and then ngala ebuye futhi uyashesha ukuthi, so select lo, laba ngifuna ukubahlehlisa kancane. G, X, few frames, ngiselect laba. G, control, ngideselect laba. G, X, then ngilule laba just kancane, and then lana ngifuna ehlale, like ehlale before ezothi, and then ehlale futhi ngala khona la shesha khona ngala ma-tutorials okwamanje ngoba siyacathulisana. Abanye abantu baphuza ukujwayela, especially because le i-3D, yabo, khona la ibenzima khona. So siyadinga those baby steps kanje. I am happy with that. So sengizo-add-a-ke indawo azohamba kuyona. Shift A, buyela ku-objects mode, shift A, mesh, scale, tab, ngiselect lo, ngimove phambili. So siqala la, select even more. I wonder if I should just donsa lo ele. Yes. Then E, Z, siselo phezulu. Yes. Then select lona, control B.
then as usually-ke lezi shade smooth. Ama-lights ami ololo. So manje uhamba i-distance akasamile endleleni eyodwa, yabo? So into engizoyenza ngizo-add i-light elilodwa elizohamba necamera straight, and then i-add i-light elilodwa eliphezulu elizokhanyisa indawo yonke. 0 kuye ku-camera, control save. Size ngala kuma-render settings. Ngisebenzisa ucycles mina-ke, ungasebenzisa u-Eevee bese ngichazile kwamanye amavidiyo indaba yala. Sebenzisa ucycle ku-render denoise samples 200, use GPU. Ngize la ku-rendered. Inango kumele lento lena mfethu. Uku-rendered nangu. Ngiselect i-camera, ngize la ku-camera ezansi, la ku-viewport display le option ngifake u.99 kube mnyama ngala kuze kulokho ngala. Okay, shift A, add i-light. So add i-sun this time because i-sun ayidingi ukulokhunga. So add i-sun iphushele isithunzi ngala. Okay, and then-ke bese kuthi strength sithi ukusinyusa kancane. I-shadow yami ngifuna ibe harsh kanje ya. Ngizo adjusta le angle. Ngi-right ngale lighting but nginga-enhance kancane ngokuthi ngi-add enye shift A. Ngi-add i-area as usual. Okay, ngathi ngikhanyisela kahle. Ngiyilethe phambili. Ikhanyise nje ifocus kuyena. 7 ngizoyibeka ngala eceleni, ngiyibeka kuphi? Ngizoyibeka ngala eceleni. Yeah. Ngi-scale up ibe la. And then i-power ngisuke i-power kancane. La ngizolibeka ku-1.7. 1.7. Lona ngizombeka ku-20. Ngiyathanda i-light ayikhanyisayo. Then ngizothi 7, ngithi shift D, ngizofaka enye ngemuva la. R izoqhamuka nje off screen. Ngithi R ngiyishintsha i-color, maybe pinkish, ikhanyise lapha ya. Ngithi kuyinyusa kancane ibheke kuyena. Okay, so into engifuna uyenzeke ukuthi lama lights la ngifuna ihambe kanye necamera but angifuna ukuwa-animate ngiqale phansi. So ngiselect le light, ngiselect le, bese ngiselect i-camera, ngipresse u-control P, lezinto ezokuparenta. So bese ifunde kahle, yenza njalo kwamanje, control P uthi object. So as i-move i-camera nama lights ethu ayamove necamera, yabo? So control P owalokho. Siselect lo, simfaka ukhala naye nkosi yami. Ngomfaka ukhala onjani nje. Not ku-viewport display ncese ku-surface. I-light yami, I think I'm not happy 100%. Ngizoyiboosta ngala esihash. Kumele ngiyisondeze. Select lama keyframe, ngwa-delete. Ngithi cimele lokhunga le cause iyangibhayizisa. Ngiyisondeze eduzane nje. Yeah. Iyashesha ukulokhunga i-camera yami ukuba kude kunaye. So la ku-graph editor ngizoselecta la ngasekugcineni, ngibuyele phezulu, ngithi ukusondela kuyena. Yeah. And then ekuqaleni, okay. Usekude kakhulu la. Selecta laba, ngithi GX. Yeah, nangalana ngiselecte laba, ngithi GX. Maye kude caca ukuthi ukude. Yeah, i-camera yami yakude kunaye. Ngizoya kwi-frame yokugcina, ngithi ukuyisondeza futhi ibe la eduze.
kule frame lena noma ngathi ukunyusa kancane. Yeah, and then kule frame ibe la. So sengiready ukurender, ngizothi render image ukutesta ukuthi ifast kangakanani, ngizolinda isikhathi esingakanani yonke leyo nto leyo. Ithatha 9 seconds. Yeah, I'm happy with this now. And then ke from lana ke sengizo render ke animation. Before si render, sisethe apha i-output file. Ngizosave kuma videos, ngibize nge walk cycle. Okay. Ngifuna kube i-video sesikhavaning le part le. Ngenze i-QuickTime. Ngisave one more time and then ngithi render animation.